Muthi wa gatatu mihang'o ya gwetha mbeu njithi aria makinyaniirie ikiro cia kuruta mawira matiganite ma moko bururi-ini wa Qatar ni thire na mbere thukuru-ini wa kothi cia moko wa KABETE. Namba nene ya mbeu njithi nimeyumiririe guthurimwo o undu umwe na kugeria munyaka wa kwigwatira mieke ya mawira maria manireirwo ni thirikari. Minista wa Riba ALFRED MUTUA oigite ona thengia wa gukorwo namba nene ya mbeu njithi ni mathomeire kothi ici aingi matikinyaniirie ikiro iria irabatarania mawira-ini maria mariho. Unaambiwa asha gari, wengine wanaasha gari inashindikana. Mtu anajiita dereva. Wengine wanaambiwa follow this lane, go straight and turn right. Akifika turn right bala kuweka signal anatoa mkono nje vile tunafanyanga na matatu. Anaanguka. Thiini wa ikereka ria mbere ria mihang'o ya uthurimi Mutua oigite andu 3,000 nio matanyitwo kuoywo na mbere augite mari na matanya ni gakinya muthi wa rucio mbere ya woyani ucio utirihitwo mathaini ma miaraho. Carpenters, masons and scaffolders. Hao ndio watakuwa wanafanya kesho and drivers. The other masons wamemaliza, wengine some other places, some plasterworks wamemaliza, painting wanamaliza. Amwe aria matanahituka guthurimwo guku moigite matigukua ngoro kuria ningi makaite gwikururia kwa mihang'o ya uthurimi na woyani. Hapa hakuna kujuana. Haijalishi wewe ni nani, mtoto wa tajiri, mtoto wa maskini, unakuja hapo unajaribu bahati yako unapata. Reko ginya nyingire thiini ndero mathie raji eterera ginya hwaini na no ngugieterera tondu nie ni wira ndiragibatara na ndira mutumia na ni muritu ni. Ona kuri uguo umwe wa aria mathurimirwo na kuhituka thiini wa wira wa kothi ya uruti wira wa thitima ataririe gikeno giake kuona ni munyaka ekugeragia akiuria arunake aria mathomeire kothi ngurani cia moko gwitikira kwiyumiria na kugeria munyaka. Ni kazi nimekuwa nikifanya nikiwa shule, nimefanya and then nikakuja kwa field, nimefanya almost for 1 year, ni kwa experience. Mieke ya mawira iria thirikari yanireire kuri ya Kenya ni hamwe na manathi, matereba, arugi, aruti a wira a mikawa, andu a gutheria gatagati-ini ga kothi ingi. Maramboya waingira thiini we wago hanini uguo korwo gwithithi ukerwa mbeume. Riu ona ukerora uguo ugutibea ni mabati mahe mundu chance njega nacio nginya macini iria mararehe gukorwo meke nacio interview ri nacio to njega to ni nyamu ni ta nyamu cirakomete handu barabara irokiririo nicio andu maroka kwere nacio munyaka guku handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.